अखोई द PR से अखोई द लेवम दी थोक तबा constitution ना sometimes demand to the way active matang say for example under the political crisis itself say invitation of PR ne political crisis in the sense kui na matam kui na government na malele na matam kui na Iran si to bungam the election bungam the lem the gi chief minister na dog chang resign to ba hai se creating a crisis ne ada mi magi kano ne na low se ba mi magi kano ne decision ne so low thok se ba leader amagi aduga masigi si PR si khoina moina PR low thok ngam si asile se low thok ngam me low thok su without the approval of both House of Parliament sigi PR se chaloi ba that also within 2 months ki man da period of ne ba aduna sigi matam ama su leire ngai sida kano se khoi gi government se moina amuk claim to we are even mark sida khoi kano to gena state claim to we are even state claim to we are bagi pot se pulap kano se hekta BJP ge duk yamna kaja graba ai BJP sogal ngang jeri ko BJP ge duk yamna kaja graba kunthra ni thoi se moi se makok se amat tamana da ba hekta magi ojara loire na khona ba ngakta pulap leirabra khangde machoi tar kan da hojik su moigi majority lei sida majority command lei ringai sida moina keno se keno state claim to wungam de PR se antak padi sigi pot se BJP gi lei riba MLA sida kari ba sing se they are all keno ni center gi keno da sat panga kani heb ma khange ko adu during this PR kari to to no khangde have ga athadi PR se in favor of the BJP we right so I have ba kai no why BJP gi matamda government and balancing gi matamda hapamba political appointees mayamama ade suspended to MLA sing even government suspend to government gi matamda for the benefit of that political party political appointees mayamama chairperson na chingba mayam hapami ba madai da can impact to de moi adum le is it hoi local to gi chairperson sidi low problem में हम ले को मत मोई दी लोग तो पे याद दे मोई खन की बता सु से MSR की chairperson से is not a political appointment से political appointment नते हो से मागी guideline में हम ले रखा guideline दो इल रखा वही मतम दो government की पाम दबा अदु ना हम ओजर सु मागी कनो मदी ले जरी बा tenure दगी मागी qualification अदि मागी कनो का है तो रगा हाफ का दबा post में हम मदी ले जरी बा however there are many others without any qualification happy buji uri lady ba sidai si moi si huji still they are continuing adu gadi PRC kanora live PRC favor for the favor of the BJP party wo duri bra haibagi adumba pot ama engon sum phaujai haitare aduga sigi maram sida bi amana moina su miyam gi keno su nga ka da ne ba moi se thagat khri ko miyam thagal ine ba aduga people's mandate chibu kana gumba makhoi bu sembi ba ni khangde makhoi bu takpi rai ba ni khangde makhoi na yagani na khurm khangde center lai hai ba mi sing dugi akhoi gi moi gi directives to da moina yar ga chat tar ga di aduga PR se moina sangdan tar ga di moina people's ki mandate che masi akhoi gi noi miyam noi nawalo di ha ga samana amana tawriba thoiba si dai yam thuna ngasi mak kari MLA sing akoi di legislature sing gi leadership punbam je leitram na som da lai kai se yam chumme political party ki legislature hai se political party du gi president gi bana ka changa ga tanara kan ta gudu nga kani adu gi matang du ma skip tor ga sakhiba matam mayam sang no koi madu su nuai te ngasi haurei kai se yam nuai adu kai lai ba wa hor ka dori no kari gi no da koina praise na hang khudi mak se adum koi source le ga hack pa kan ba ada the way he answered Mr. Khemchan na koigi halaiba ade khumaiba pakum singdu da nung da aron poron kha cheli hebadu madi mayam na dum khangi ataba miyam na khangi paumi koina so dum khangi haijari ba adugo anyway let's hope for the good punma oisanu adugo pulga PRC the koi thani sigi manung sida thani si manung sida mogi sarkar ma leader amat ki makada koi sarkar sem na claim to buda mai pang na claim to basu oisanu aduga aduri matung da president another proclamation ama tho kanda jiki government se resume to dor ni hariba natadana hen sangdan kraga 3 years pok to we and 3 years to graga di condition of the Manipur se kari oi dori no haidu masu kai da
ngahaki sebok na bagi damak ta ngahaki khoi gi chai tha badi phai ba chai do chai tara tuk tha jala di bera yam na ka ga do pot ama khak ne ba it's a kano ne ba short term measure ne ba PR se to clean the mess. Yes. Let us assume it like that. Yeah. Sida khudong chaw da. Yes. Aduna saida elected members sing adagi elected hujiki form to gi phajana leiriba Sri Khemsam yamna khoi yamna politically yamna mature ba ado yamsu kuiraba aduma politician amani vote karak pa kuibu da gi wafum natana yam kuire mokai uncle mani hoi mokai pulap tongina pa kan matam amada mokai su matik sai ma khatana te any elected person say they are all eligible for the post of the chief kai do wish order no moi gi keno do the ngamma lai natro adu when he held the post there are many to advise him. He will be surrounded mahak chief minister me me ko helesine khalesine ma haiti hawara ba kai no da ma si surround to do se expert me am khak na question level le ga to do ne ba adu ma ga pam du smaina to haibu du khak ne ba sida kemta kenata sina hena phai sina taring amro haibu pot se na sigi rumors ma chali se ma si su miam de kathat ka da bani sini. Okay. Thank you very much. Rinku na kongoi baya warol mayam thambiri sida pabung daina Rinku sagi kogi GK Pillai na thamba wafanda smaina su thammi the double engine Sarkar is not really functioning at all. Kukis and Nagas have fought in the past, but there was never any historical evidence of the Kuki Meitei class in record history. Kuki ge Naga su khanai adumapu madugi matam du the state mercenaries na mathau tawkidona aduma control tawki ha warol thami adu handa kidi laiba phibam asida khogi trust issue ma trust deficit ama kon thoi laiba khoi maitei amadi kuki gi marak sida trust deficit chauna laire ngasagi state machinery sina fail orapana mara moiraga adu matam du dana state machinery sina control tawbanga maga handa ki matang sida control tawbangam dabase Rinku masi kari no bia angtang thambi Rinku gi oibamo JK Pillai have nupasi Indian bureaucrats ne ma Union Home Secretary orambani loilen na Manipur gi issue kaya da mana yam deal taramba insurgency gi issue loisanda bo na bada yam major role lomba dumba nupa mane marks aduga mana chakrakanda mana magi kanogi service gi potha kanda mana Manipur gi matang da mana people criticism not jam le mani is perhaps a past person ko to say that to koi the movement lady ko say misunderstanding of the merger agreement sinani kaina hai phungdok pungam gi ba dumba kano ma khakne hai tare mi ma khakne his understanding about Manipur is yam wangre from grassroots level level also nasagi political level also bureaucratic level also understanding yam le aduna mana hairak pada ngasai hujiki topic sita thambiriba double engine government fail orabra ka haibagi wang sidi masidi dum khangda su khangna rabani ko phaminariba uncle na sum hairabani hairagala double engine si dum fail ore si ngarang na handu su double engine fail orabra na kan mapan gi television channel amana ingonda hanga me kamai khummo haino dum hai double engine hai se noina hai se karamba mongi double engine no lei se thau yaw double engine ma sum khilaga thambadu adugi do chingaga chatpa amaduna chatpadura natragana animak thau yaw kan animak pangchina chenbudura adu hai taragadi definitely wrong kagino da Manipur da leiriba government se center ga manarambadi yai center da leiba political party dugi government di oramba yai tabudu Manipur gi government sidi center na pick atorga hapa adugumba chief minister amna rule tawbuni adana everything goes under the directions of the directives and orders of the central leadership aduna maram orakanda it's not even a double it's a bogie train gi machine chatlaga bogie inna adugumba bogie amani na adum adumai lawu ya na iso adumai su hajaki adumaksu adum oyana su lawu ka gino the center na haiba khuni makse masidai sida thabak se tawrakanda kai haini sum pangthu uba adagi magi sit sing se khoi gi mai magi se kari maram gi no khangde ko masangoi na khangbadu ko subject known to them best moin lere tu madi kari maram gi na khangde Manipur da asuk kui ba matam se da majority maitai na every time
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯟꯁꯣꯂꯤꯗꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯈꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯇꯥꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯅ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯧꯏ ꯄꯥꯏꯇꯦ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯤꯗꯨꯉꯥꯏ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯨꯀꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯁꯣꯂꯤꯗꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ what is wrong with this सिनेबा अदा पिलाई मागी वाफम दुदा कोइना इंटरप्रिट तौबे याबा वाफम खरदी कमाई तौगेदा केनोना बीजेपी ना मोगी परमानेंट से कोइगी परमानेंट रूलिंग केनो अमक थमनबगी होनबा मतमदा कोइगी among this majority peoples दुवक्ता सेक्टरियन ओइबो मोंग द तोंगाय खाइदो कांदा पॉलिटिक्स तौरब्रा हाइबगी अदुबगी वाफम दुदा फोंदोरकपो वाफम खरसु अदुम यावे माना हाइबदी माना सिदे रोल लौंगंद्रिसे करिगिनो हाइबो वांगदुने बहंगइसे अदुना मसी माना हेक्ता पुलपना हारिबा ओवरऑल येंगपु मतमदा माना हारिसी मसीगी थोगलइबा पोटसे करिमतगी नते मसीगी पोटसी सेंट्रल लीडरशिप ना मोगी एग्रेसिव ओइबा मखोइगी ऑथोरिटेरियन शिप ओइबा अदुमबगी कल्चर द सोमदा एस्टैब्लिश तौनबो होनरकु मतमसिदा ngamdabani juma adagi area adune mana do phungdoise adugi India Manipur gi bat haida mayama Manipur gi history se moy ngangari sing du aran bam te yaude ado somewhere keno justified to keno cookie singi justified to bi khara adum yawi ko moy think tank khara yawi adu it doesn't mean that moy illegal immigrants to justify to in haide ko aduna yam phaba adum ba man ki baat kumba India gi top think tank sing na khana nai na ko Manipur gi issue se yam kanna lawre e bisma ulak pasima di yam na phai aduga masi loisinna na bo hona bada madugi roadway am khak su sem na bagi keno da semak pasida मखोई थिंक टैंक मखोई कनो मोइन हाइदोरइबसिंगदो अदुना मतेंग याम ओइगनी हाइबगी सीमा अहामबगी ओइना थमजगे ओके थैंक यू वेरी मच ओजारिंकु थजबोइना ए ओजारिंकु द लाक्सगे ओजारिंकु खोगी ओजाइबोयमना हाइब गुमना हौरकपा मागी स्टेटमेंट पीबद हाइब वारोल सिमक यावे अदुगी मखाताना हजिक लैरिबा फिबम नसिदा खोगी सेंसस की फिगर अमा खंगदोक चुंगनी है वारोलसु जारिंकु यावे अदुसु हजिक अखोगी कुकी डोमिनेटेड एरिया सिंग सिदा अननेचुरल ग्रोथ ने जारिंकु लाइसे अदुदतना अखोगी एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ विलेजेस नि आइदि मसिंग खंगना लाइने सी लेरिंगै मरक सिदा कै हाइनी खोई ट्रांसपेरेंट ओइना हजिक सी फिबम सिदा खोगी सेंसस की मतांगसु इलाइने पल्लिबनिना अदगी ngasai ai isamak su dum khali ngasai gi magi statement se ta one sided oiba area khari yauri haibasi madi babung be ma ai ju feel tawe ba yes ai ju feel tawe ai so ge drai ado zaring ku kari census ki matang ju palli ba ado masu amarom da pilai si अखोगी नॉर्थ ईस्ट अमदी मणिपुर की तोंगान बे इशू द दुकिमतिक हिस्ट्री द ममुत्ता न खंगबा मिसक अमने हायरगा ngसागी बाबुंग इबोयाबना पनबिरिबा वारोल सिसु तसेंगबगी दि मसिसु आई इसामुसु रिएक्ट तवेबा मसिदा वन साइडेड ओइबा मानबा जगा खरा यावे हायदना अदुगा हजिकी सेंसस की मतंग से ओजारिंकु मोत मसी कमाइने लोबो याय कमाइन थंबे मे बी मिसइन्फॉर्म को मागना हजिक कुकी अखोई चर्च में हम थाबदु मैतै कक्तगी नते मैं हम ले काइबा अखोई रिपोर्ट लेख्रबनी अदुगा अमा आइना सिदा हाइनिंग बसे हजिकी मणिपुर की बात है सिदा ऑल रिटायर्ड intellectuals का retired judges retired कनो मोय eminent personalities का कने but when GK Pillai himself was the co-secretary of Union Home Ministry, Manipur ki merger ki issue mana to kona puthuraiba man hariba there is some masigi akushigi issue sinasu masi mamutana deal tawdabadagi khogi insurgency ki problem se hogibani haraga man why not he act at that time when he was there mana ngamnge matamda ma tahudra kanda mana madugi potu khogi hujikakta haidoraga chumba retire tawakanda nungaiba punsi ma पापक न बका हाइदोरप मान बगी पोड म यावेबा आइना सिलाई से कइगिनो हाइमतनदा जीके पिलाई न हुजि हाइरबि वफम मैतै मयामा हिंदू द कन्वर्ट तौसले का हाइबा वफम दो मदु मागी पर्सनल पॉलिटिकल गेन गुमबगी अमखकिनी मदु आइदा कोइना लोइनमक इंडिया गवर्नमेंट लौदो नते
अखोई मणिपुर मियाम न सुलग दो नते अदुगा अखंग ग्लोबल audience na su madu report tu kesu cannot to buy to thagalo hai ba aduga census ki tang du di we have been discussing this issue time and again koi gi census ti matam chi da koi gi su koi gi lady ba situation chi ne am so gi ba laibak thi ba so gi ba nate laibak thi ba tanja am oi ki ba ethnic based violence yang kana Myanmar da hogalak pana maram moraga Manipur da madu sangdoraktana magi ethnicity si digi adum masi naga sing gi marak to bise kuki sing gi marak to bise village ani khoi ngaktang sambal khana ro khana rak pa matam oiba aduna hekta pulap hongi ba sap pugum gi lak matam da if you analyze the ko khoi gi census se khoi 1951 dagi na tora iba mathang gi census da karai da pulap bug jam se kai da lei kai da bug keno ui guys ho ui guys masigi data se yam phajana hujik putho e ba hujik scholars in the putho e hujik madugi matang da lai ga machu hayang hong kani madulai da akoina tawriba narrative sing da su right research are based on koi gi truth ni ko research are based on evidence adagi history findings ne ba ana atai da lak matam da lakani masigi chayen ri si kamai thoi no kai dai thol kinu kai du de adu unfortunate part nga kani aduga hairiba census to basi am darkar ni simadi chumme ba ado kyam forcefully to ngam ga dagi tawum thu e du khanabam thu e ba aduga haji akomagi question du da na kai na habi gi ba haidi chap chana hojik mana hojik akoi PR lady base census ki matang ama taw base chumi tawum thoi habani na hojik se neutralize to man bagi mong khare dilai de na PR la pa adu ai ma ge hojik PR leirabani na hojik hangbiri si PR leirabani na during this time hojik neutralize ho mong khakta yam kanna khoi gi census se chumna to ho phai habani ai ri PR se hoi political crisis sigi damakta di PR lak pasi phai ko the PR is akhoi da PR se akhoi da leibon di thok ta ba constitution na sometimes demand to the way arak ta matang say for example under ki political crisis itself say invitation of PR ne political crisis in the sense kui na matam kui na government ama le na matam kui na irang si to bungam da laksan bungam da lem da dagi chief minister na dog changa resign to ba hai se creating a crisis ne ba ada miyamagi keno ne na low se ba miyamagi keno ne decision ne na so low thok se ba leader amagi aduga masigi si PR si khoina moina PR low thok ngam si aside low thok ngam me low thok su without the approval of both house of parliament sigi PR se chaloi ba that also within 2 months ki man da ti ga da ne ba aduna sigi matam ama su leire ngai sida keno se khoi gi government se moina amuk claim to we are even mark sida khoi keno to ge na state claim to we are even state claim to we are bagi pot se pulap keno se hekta BJP ge duk yam na kaja khaba ai BJP sogal la ngang je ko BJP ge duk yam na kaja khaba kunthra ni thoi se moi se makok se amat tamana da ba hekta magi ojara loire na khona ba ngak ta pulap lai ra khang de machoi tar kan da hojik su moigi majority lai sida majority command lai ringai sida moina keno se keno state claim to wungam de ba PR se an tak padi sigi pot se BJP gi lai ba MLA sida ka ri ba sing se they are all keno ni center gi keno da sat panga kani heb ma khange ko adu during this PR kari to to no khang de have ga 30 PR se in favor of the BJP were right so I have ba kai keno why BJP gi matamda government and balancing gi matamda hapamba political appointees mayamama ade suspended to rabani MLA sing even government suspend to rabani government gi matamda for the benefit of that political party political appointees mayamama chairperson na chingba mayam hapami ba madai da can impact to de moi adum le is it hoi local to gi chairperson sidi logi provision me am lai ko moi di lok thok pa ya de moi khan gi bda su se MSR gi chairperson se is not a political appointment see political appointment not there see magi guideline me amal le kanda guideline du il kanda oi kena matam du government gi pam de ba adu na ma ojaraga su magi kena omadi lejari ba tenure adagi magi qualification adi magi kena kaina tawraga half ka de post me am mudi lejari ba however there are many others
without any qualification happy huji uri lady ba sidai si moi si huji still they are continuing adu egadi PRC kenora live PRC favor for the favor of the BJP party oi duri bra haibagi adumba pot ama engon sum phauji haitare aduga sigi maram sida bi amana moina su miyam gi keno su nga ka da ne ba moi se thagat khri se koi miyam thagal ine ba aduga people's mandate chibu kana gumba makhoi bu sembi ba ni khangde makhoi bu takpi rai ba ni khangde makhoi na yagani na khurum khangde center lai hai ba mi sing dugi akhoi gi moi gi directives to da moina yarga chat taraga di aduga PRC moina sangdan taraga di moina people's ki mandate che masi akhoi gi noi miyam noi nawalo di ha ba samana amana tawriba thoiba sidai yam thuna ngasi mak kari MLA sing akhoi di legislature sing sigi leadership pundam je lai tram na som da lai kai se yam chumme political party ki legislature hai se political party du ki president ki bana ka changa ga tanara kan ta bu da ka ni adu gi matang du ma skip tor ga sakhiba matam mayam sang no koi madu su nuai te ngasi hore kai se yam nuai adu kai lai ba wa hore ka do ri no kari gi no da koi na praise na hang bo hang khudi mak se adum koi source le ga hack pa ka ne ba ada the way he answered Mr. Khumukcham na koi halai ba ade khumai ba pakum singdu da nung da aron poron ka cheli hai bu ma di ata ba miyam na khangi paumi koi na so dum khangi haijari ba adu anyway let's hope for the good pumma oisanu adu pulga PRC da koi thani sigi manung sida thani si manung sida mogi sarkar ama leader amat ki makada koi sarkar sem na claim to buda mai pang na claim to basu oisanu aduga aduri matung da president another proclamation ama thoa kanda ki government se amu resume to dorim ni hariba natadana hen na sangdan kraga 3 years pok to we and 3 years to kraga di condition of the Manipur se kari oi dori no haidu masu kayo da ngaki sebok na bagi damak tang ngaki koi gi chai tha badi pheba chai do chai tara tuk tha dala di bera yam na ka ga do pot ama khang ne ba it's a kano ne ba short term measure ne ba PRC to clean the mess let us assume it like that sida khudum chaw da aduna saida elected members sing adagi elected hujiki form to gi phajana leiriba Sri Khumukcham yamna khoi yamna politically yamna mature ba ado yamsu kui ba ado mo politician amani vote karak pa kui bu kui da gi wa fum hatana yam kui re mo uncle mani hore mo pulap tongina pa ka ni matam amada mo su matik chai ma khatana te any elected person je they are all eligible for the post of the chief kai do su ore no moi gi keno do da ngamma lai natro ado when he held the post there are many to advise him he will be surrounded mahak si minister mi me ko helesine khalesine ma haiti hawara ba kai no da ma si surround to do se expert me am khak question level le to do ne ba adu ma ga pam du smaina to haibu du khakte ne ba sida kemta kenata sina hena phai sina taring amro haibu pot se na sigi rumors ma chali se na si su miam de kathat kadabani sini okay thank you very much for Rinku Khumukcham na kongoi ba ya warol mayam thambiri sida pabung da